wong dadi tukang susu tu wese nejani sube kanti ngelah 5 cabang restoran kafe. Nyumuni tiang mege kekuteng ngelah cang bos bule mege di restoran kafe tiang dadi tukang susu tuese. Jemet mege bahasa Inggris tawang yes no teken oke kanggoan ane penting pede bekelo-kelo tiang percayain bos bule. Hidup tu sing cari mapak tabe jani papak pre jani lala jani mege pang pre jani ngela. Lika-liku hidup mege uling dadi tukang susu tuese kanti jani ngela restoran kafe. Di tukang susu tuese nejani sube kanti ngelah 5 cabang restoran kafe. Jemet mege bahasa Inggris tawang yes no teken oke kanggoan ane penting pede bekelo-kelo tiang percayain bos bule. Hidup tu sing cari mapak tabe jani papak pre jani lala jani mege pang pre jani ngela. Lika-liku hidup mege uling dadi tukang susu tuese kanti jani ngela restoran kafe. Di tukang susu tuese nejani sube kanti ngelah 5 cabang restoran